The logo itself tak menarik. Betul. Font tak menarik. Tak ada apa yang ikonik. Tak ada design kapal terbang pun biasa. Macam Singapore Airlines tadi lah, macam dua Colgate. stripe. Bagi saya, this is one of the best logo yang ada identity kita. One of the logo yang buruk dan tak cantik. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam segmen Writing Design episod 20 man. Dah 20 episod kita buat. Hari ni kita nak cerita pasal airline. Tim saya dah susun top airline top. Hari ni kita terbang. Itu pun kita buat balik kan. Yeah. Kita antara first trip bersama dulu saya asyik-asyik, Ifan sing. Hari ni kita somehow macam mana kita, sebab kita ada program dekat Shanghai tu. Kebetulan macam mana dah susun tu dia tertakdir sekali, gerak sekali kan. Dia kalau jodoh bersama tu lama lah. Seronok sebenarnya bila kita travel ni kan. Tapi menariknya saya taklah jangka hari ni nak sembang pasal benda ni. Cuma bila hari tu kita travel tu kita tengok lah kan. Betul. Kita compare kan. Dan yelah, duduk kat airport juga kadang sejam 2 jam tak tahu nak buat apa. Kita tengok benda-benda macam ni lah kan. Tengok airline dia, experience kita sendiri bila naik kat airline tu. Dan airline ni satu benda yang sensitif dia sebab dia adalah national identity. So you have to make it right lah. Walaupun dia bisnes yang sepatutnya private dan sebagainya, tapi dia secara tak langsung melambangkan negara. Betul. So, besar dia punya impact dia tu. Every year dia ada Skytrax, tak salah saya lah kan. Skytrax punya award. And Asia baru menang kot 16 tahun berturut-turut dia menang low cost punya kategori. Tapi tak salah saya yang 2025 Qatar menang. And saya orang kata direzekikan lah bila travel untuk humanitarian punya tugasan ni memang akan ke Qatar. Sebab itulah center point yang kita akan pergi. Dan saya, to be honest, kalau tanya saya, the best airline for me memang Qatar lah. Sebenarnya banyak lagi airline lain yang saya pun tak tahu apa yang dah disusun. Kita boleh rating dan apa kita rasa. Memang benda ni akan rasa kebanyakan ni airline ni dia ada team yang dah design, dah ada dia punya creative agency yang diorang hire. Tapi somehow ada juga saya nampak yang macam hit and miss juga kan. Betul. Kita nampak ada professional touch, tapi macam kita sembang sebelumnya, kadang-kadang mungkin decision di atas tu gagal. Sebab dia berkaitan dengan negara tadi, dia fokus betul-betul seriously untuk menjaga diorang punya branding. Itu antara saya nampak lah. Sebab kalau kita bagi contoh negara-negara Arab sebelum ni, dulu diorang bukan player airline ni. Waktu Dubai, Emirates, Abu Dhabi, Qatar, diorang bukan diorang punya permainan. Sebab dulu hub kat Malaysia kan, Malaysia Airlines, Singapore Airlines antara the top airline dulu. Sebab orang kena turun di KL ataupun Singapore. But now everything has changed because airline dah boleh pergi jauh, long haul, dan diorang boleh mampu daripada Australia direct flight ke Dubai ataupun Qatar. So it changed lah, the hub daripada Malaysia dipindahkan ke Middle East lah kan. Nampak Middle East punya players sekarang one of the top lah. Saya ada satu benda yang menarik. Saya rasa Faiz notice masa kita travel baru ni. Tapi kita sembang lanjut. Boleh. Kalau ada aku mesti ada kan. Saya ada. Okay, next first kita akan tengok suka-suka ya. Okay. Dia tahu ada kekasih pertama. Ada yang punya favourite. So dia memang susun orang kata apa, kena pula apa yang saya suka. Okay, first of all, Aiman dulu lah komen. Saya cakap kan, saya Qatar ni antara yang saya belum berpeluang. Sebab saya masa dulu belajar di Timur Tengah dulu dah try beberapa airline lah kan. Tapi Qatar ni belum berkesempatan. Cuma setakat ni saya belum pernah dengar orang cakap benda buruk pasal dia, pasal Qatar. Somehow dia manage to do good business lah kan. Macam kita cakap tadi, bila masuk pasal airline dia akan berkaitan dengan negara tu. Of course dia ambil colour daripada Qatar lah. And memang saya suka warna ni. Dia orang kata apa, maroon. Dia nampak premium kan. Ya, betul. Dan ada dia punya maksud-maksud. Tapi saya tak sebut pasal tu. Saya suka dia punya pemilihan font dia. Dan kena nampak logo dulu berlaku beberapa perubahan lah. And kita tahu logo Onyx kambing gurun ni. Kambing gurun kan. Dia ni memang kiranya dia punya ikon lah for Qatar. Memang dia orang implement logo tu quite nice lah bagi saya kan. Pemilihan font dia. Tapi bagi saya still not the best. Emirates is the best logo for airline. Tapi Qatar ni okey lah. Saya pasal kalau pada flight Emirates masukkan bendera UAE tu macam off sikit kan. Sebab combination of colour tu lah. Kita nak buat apa kan. Betul. Tapi macam Qatar ni dia unik sikit sebab biasanya kalau airline ni guna burung lah kan. Betul. Lepas tu mesti warna colour biru tak biru macam tu kan. Yang ni colour memang lain. Lepas tu nampak mahal, nampak premium. Lepas tu tiba kambing kan. Macam kambing mana terbang kan. Tapi untuk Qatar punya design aeroplane ni ataupun kapal terbang ni saya suka sebab dia lain. Kebanyakan airline dia akan ambil base putih, dia tak akan warna-warna lain. Tapi Qatar dia ambil base dia tone grey sebab dia nak counter dengan warna maroon punya warna tu. Kalau kita susun airline lain ni kan, dia macam memang naik warna airline Qatar tu sendiri compare dengan
airline lain lah. Kalau dekat airport kita boleh tengok dia punya flight crew dia kan, dia jalan nampak wow something, the aura is there lah. And dalam cabin pun kalau tengok design cabin, walaupun tak berkaitan sangat dengan design, tapi saya memang suka lah cabin Qatar ni. Saya pernah diberi rezeki masuk bisnes, bukan sebab saya bayar, sebab memang dia upgrade kat saya tentu. Oh memang dalam itu memang best. Dia mix of colour. Sekarang kan trendy warna-warna macam brass. Oh okay. Faham tak warna-warna tu? Dia macam dia bukan gold. Gold ni macam old school sikit lah. Kalau tengok Emirates dia banyak gold, dia rasa macam tua sikit. Dia warna brass, warna apa namanya? Bronze tu kan. Dia macam very unique. Dia gelap-gelap sikit cabin dia. Walaupun Qatar ni negara yang bagi saya dah pergi beberapa kali, saya tak rasa menarik sangat, tapi lah dia berjaya bawa something iconic. Saya rasa warna yang Faiz sebut tu, baru ni kita naik flight balik tu kind of itu betul. Kan betul lah betul. That one. Tu Cathay. Okay. So untuk tahun ni Qatar sponsor Formula 1 dan juga dia naik waktu World Cup lah kan. World Cup dia ada special delivery dekat World Cup. Dia pun sponsor beberapa big team. Dan saya suka juga dia punya warna tu bila mana dia apply pada tu credit card dia ke, even dia punya tiket. Dan kita tengok billboard dia man. Inilah billboard professional lah kan. Kita nampak dia punya tulisan dia, gambar airline dia. Itu juga dia ada proper designer yang decide warna apa, dan boleh je dia nak letak warna original Qatar punya logo, tapi tak cukup lah. Dah ada airline Qatar, orang dah tahu tu Qatar. Takkan logo pun kita nak warna asal Qatar. Okay, ada lagi man? Tak ada? Rating? Okay, safely give 9 ke too much? Saya bagi 8 lah. 8, okay. Saya rasa Qatar 8 just nice, tapi ada saya ingat saya ada yang lebih better. Faiz mungkin dah banyak tengok kan. Mungkin lah, tapi tapi bagi saya 8 lah. 8. Ni saya tak tahu kenapa saya tak suka dulu ni. Walaupun bukanlah kita tak suka sebab dia jiran kita pun, tak, memang dari dulu saya rasa why. Of course dia pakai batik juga kan, tapi saya tak tahulah dia pun batik juga ke. Anyway, bukan pasal batik je. The whole thing about batik dia pun tak cantik. Saya rasa masalahnya kalau batik Malaysia Airlines cantik. Batik dia tak cantik. I don't know lah, implementation biru dia tu, maybe kalau dia nak bagi nampak premium, biru emas, dan dia kena banyak lagi biru dia tu. Saya tak rasa dia nak nampak premium kan. Saya rasa dia memang nak nampak old school. Dulu memang airline kebanyakannya macam tu, dia akan ada stripe. Dulu Malaysia Airlines juga biru merah stripe. Kalau saya dah start buang lah kot yang line tu. I know it's part of the design. Memang sebenarnya kalau gambar ni kita buat dengan color tone Fuji sikit, nampak macam retro. Betul. Dia memang dia nak retro lah. Even burung dia pun nampak macam retro punya logo. Betul. I mean kita freely je nak cakap apa kan, tapi saya memang tak pernah suka lah logo ni. Tak wow lah. Tak wow. Itulah. Definitely tak wow. Typography dia pun saya tak suka. Mungkin sebab dia all capital ke pun saya tak tahu. Dekat airline tu pasal I don't know, dia try to do trick apa, N dia tu jadi N kecil. Betul. Tapi off N tu I don't like the N. For me 3. Dua. Saya bagi 2. Let's go. Sorry, Singapore 2. What's one good thing we can say about it? Tak ada. Betul, tak ada. Sorry, tu. Minta maaf orang Singapore. Malaysia lah man. Okay. Berani kan man nak cakap ni man. Malaysia lah ni, negara kita punya man. Okay. Come on man. Saya anyone yang grow up melihat Malaysia Airlines always akan rasa Malaysia Airlines di hati apa. Betul. Semua. Selalu cakap benda-benda yang orang akan attack man. One thing yang saya boleh puji adalah logo Malaysia Airlines lah. Okay. Itu bagi saya, this is one of the best logo yang ada identiti kita. Wow kan. Wow, betul. Wow bulan. Bulan Wow bulan ke ganunya? I don't know. Nicely done. Cara dia nampak dia macam terbang. Saya rasa mana-mana airline yang guna ikon yang reflect identiti negara tu, instead of just macam burung semua ni, pada saya macam typical lah, klise macam shape burung, sayap ke tu macam klise. Tapi wow ni something yang unik. Dia still ada vibe benda-benda elemen udara, tapi dia rich in culture apa semua. Kalau tak orang guna harimau lah. Kalau kata typical kan. Betul lah. Semua guna harimau kan. Betul kan. Takkan yelah, kalau tahu guna kambing, kita guna harimau. So harimau dah tak terbang. Betul lah. So kita that's how I see bila Motat introduce beruang matahari sebagai betul. Itu I memang nak komen. So maksudnya kita ada banyak, negara kita kaya dengan ikon kan. So bila kita variasi kan, asyik semua rimau semua ni je, bosan lah kan. So bila kita guna wow, okay, menarik. Dulu waktu saya kecil saya ingat apa ada E, tu kita tak ada ilmu. Kita kecil umur 11 tahun 10 tahun kan. Sama jugalah kalau yang komen-komen ni tak ada ilmu design, dia akan benda sama. Dia rasa benda tu dia tak faham kan.
Tapi kita dah belajar, kita dah lalu proses tu. And bagi saya, tengoklah dia punya progress logo Malaysia Airlines tu kan, daripada 2 colour dijadikan 1 colour. Macam mana KT buat lah. Dia dah sekarang ni Malaysia Airlines sebenarnya dah 1 warna lah. Itu yang pertama saya suka. Keduanya, bagi saya font Malaysia Airlines tu one of the best. I'm proud of it. Font pun saya setuju, dia bold enough, dia ada motion sikit. So saya rasa memang bila brand guna typography yang betul ni, memang it just works lah. Kenapa orang pakai italic untuk ni? Untuk audience tahu lah kenapa some company gunakan italic for their brand. Biasa orang guna italic ni untuk give motion punya look so lah. Betul. So make sense. Dan saya rasa italic dia pun just nice, not too much. Kena dengan dia punya logo. Logo dia actually slightly italic. Kita cakap italic lah, tapi you know. Dan satu lagi kan, ini contoh, maksudnya font ni kalau buat all capital dia tak lawa. Betul, setuju. Dia tak lawa. Memang macam off sikit lah. Dan dia sangat cantik. Dia cantik sebab memang it just works lah. Cuma Malaysia Airlines ada masalah di poster, dia punya second branding. Contoh yang business class punya logo, it's too crowded. Like you punya bed, you punya tu dah biru, you punya tu biru. Why not you buat putih je? Dia punya warna putih kan. Business class you buat putih. You just putihkan kat situ. And something wrong lah dia punya tu. Okay, tu itu yang pertama. Keduanya dia punya design airline tu lah. Ada isu saja kalau Aiman perasan. Zaman Najib tak saya, dia walaupun tak kena dengan politik, tapi dia tak bendera Malaysia tu ada beberapa isu. Kalau Aiman perasan tak saya jadi inverted ke apa? Inverted satu, keduanya dia tak cukup jalur. Ini komen yang selalu orang typical lah. Mana bendera Malaysia tak cukup jalur. Aiman komen sikit. Saya rasa isu implementation bendera ni kadang-kadang dia tricky sikit, especially in our flag lah. Bendera of course akan ada rule dia. Betul. Sudut macam mana penggunaan semua, especially on formal things. Tapi bila design pada badan kapal terbang, pada saya dia dah macam, dia bukan bendera lah. Dia bukan bendera. Dia macam ada artistik sikit. Tak ada bahagian formal pun tak betul juga. Ada benda yang kita nak kena jaga juga. To be fair lah, bahagian badan kapal terbang ni dia adalah artistik. Jadi pada saya artistic interpretation of bendera tu acceptable je. Mungkinlah orang boleh argue, okay saya fine, orang boleh argue, tapi pada saya okay. Maksudnya tak sebagai cukup designer okay lah. Tak cukup jalur ke apa semua, sebab dia memang bukan purpose dia macam buku teks. Buku teks kita nak tunjuk actual bendera ataupun dokumen-dokumen kerajaan, kita memang nak benda simbol tu as it should be kan. So dia kena cukup sifat. Tapi dekat badan kapal terbang ni dia artistik. So pada saya acceptable lah. Macam baru ni 5 yang berlaku di Langkawi kan. Kita punya Sukhoi kita tu, kalau perasan dia ada bendera kan. Bagi saya first time saya nampak lawa. Tapi saya tahu mesti ada orang akan bangkitkan isu tu sebab dia tak cukup jalur. Sebab yelah. Macam Aiman cakap lah, it's part of the design. Dia bukan bendera kan. Benda ni tricky lah kan. Saya pun tak tahu. Tapi sebagai saya designer, saya okey je. Kita bukanlah badan yang boleh kata apa-apa. Tapi itulah, bagi saya setuju dengan Aiman, it's part of the design. Unless dia tak mengubah yang isu sebelum ni lah, kita boleh sentuh sikit. Yang isu Akbar yang sampai sekarang tak tahu apa kes. Betul, itu lain, langsung lah. Itu lain. Itu sampai bintang dia dah menghilangkan. Itu bukan artistik, walaupun memanglah benda tu art guna AI ke whatever kan, tapi dia menghilangkan bulat. Sebab dalam konteks itu bendera itu memang bendera pun. Bendera tu dia sepatutnya represent negara dan it should appear in original form. So yang macam tu ni lah memang kena. Dan isu pula yang waktu yang China datang tu lah, yang ada expo baby ke apa, yang letak bendera China dengan Malaysia, di zoom in tak nampak bulan lah, nampak sabit, bukan sabit, nampak bintang saja kan. Tak tahulah purposely apa yang buat. Bagi saya tu mencabar, kata apa, mencabar identiti negara perlembagaan. Tapi ini dia tidak menghilangkan apa-apa. Tapi itulah, dia tidak cukup jalur sebagai bendera. Tricky lah. Tricky. Saya rasa saya tak nak kata mutlak apa-apa. Sekian-sekian. Saya kata pandangan saya cenderung sekian. Tapi kalau you have different opinion from me pun, I okay je lah. Okay, baik pada poster tu man, macam saya cakap tadi, memang saya tidak berapa gemar dengan design poster. Even kalau kita nak The Time for Paris tu kan, tulisan Paris tu dikecilkan sikit supaya S tu tidak digradientkan di situ. Betul. Faham tak? Business class sama juga. Untuk business class tu, S kat ujung tu bagi saya sayang. Macam S tu, yang Paris tu boleh dimaafkan lagi kan. Tapi yang business class tu, S tu sebenarnya yang hujung tu dah borderline, tak nampak lah. Something wrong, need to do something. Rating man? 5. Tapi bersedia lah man rating 5 ni. Okay, berani kena benar. Betul. Kita pasal kita compare dengan negara lain. So what do you expect? As a designer kita kena nampak benda tu lah. Saya setuju dengan Aiman 5 lah.
Baru naik. Saya rasa agak change my perception jugalah. Betul. Recently lah kan. Good experience lah. KT ni di Hong Kong base kan. Kalau tengok dia punya history logo, it's a big jump lah kan. Sebab kalau tengok dengan Emirates tadi, dia tak banyak sangat perubahan. Dia ada tweak sikit-sikit, kelebihan sikit-sikit kan. Tapi KT ni teruk juga starting dia. Dia start implement yang dia punya logo, the main burung logo tu, burung tu 1994. So ini memberi satu inspirasi kepada big brand. It's okay kalau kita start buruk, tak apa. It's always have way untuk kita improve lah. The recently yang paling baru ni lah, kita tengok yang sebelum ni 2014 dia ada tukar juga tu. Walaupun perubahan dari segi atas ke bawah tu pun, itu satu make a lot of change, because dia akan ubah bagaimana dia implement benda tu lah. Nowadays memang semua going towards minimalism. They drop, I mean, the colour, they drop the apa? Betul. Dia hijau, change merah. Betul. Lepas tu dia drop the Pacific. Betul. Tinggal jadi KT. So yelah, kita faham memang benda tu dia akan immediately affect lah. Contoh kalau mobile apps kan, tulis KT Pacific akan nampak panjang. Macam panjang, tak nampak kemas, tak nampak elegan. Bila instead of KT je, okay, nampak. Dulu lagi man, KT Pacific Airways 3 tu buang terus tu, satu-satu dia buang. Ya, tapi to reach this stage, dia dah go through. Maksudnya people know lah, orang tahu KT Pacific kan. People still refer KT Pacific, cuma logo dia stay as logo dia just KT lah sekarang ni. Logo dia macam Turkish Airlines sebenarnya, lebih kurang. Betul. Tapi implementation dia saya lebih suka KT lah. Logo, okay, last saya nak komen pasal logo dia. This is how macam mana kita tengok apa, kadang-kadang logo tu kita avoid fine structure, structure yang halus. Tapi this is how bahagian yang halus-halus tu acceptable, dengan syarat bila kita zoom out dia retain sayap tu just nicely lah. Tapi bila dia dalam bentuk besar, kita boleh nampak dia punya fine structure. So logo macam ni pada saya dia next level sikit. Saya bila tengok KT ni, this is apa yang saya rasa macam how airline kadang-kadang boleh ubah persepsi orang pada sesuatu negara. Sebab Hong Kong ni kita tengok negara dia macam tak adalah lawa sangat kan. Biasa je lah. Maksudnya negara tu sendiri serabut. Kita pergi kita tengok macam mana negara tu, condition negara dia. And yet bila masuk airline tu, kita kadang macam seolah tertipu dan terpedaya dengan negara tu. Pasal dengan dia punya safety video tu. Itu yang saya nak sebut lah pasal safety video tu. Saya rasa sebelum ni pernah lah orang buat banyak video-video safety yang unik, yang out of the box. Tapi orang kata safety video dia tu memang visual yang sangat interesting sampai kita nak cari tempat tu nak pergi melancong lah. Macam Qatar dia pernah buat juga, tapi saya tak rasa nak pergi sangat lah. Sebab and dia kena macam Qatar, yang kita tahu dengan negara yang kaya ni kan, kita rasa feel lah. Naik dia punya airline dia pun kita rasa macam suit kena dengan level dia. Macam KT ni, macam Aiman cakap tadi kan, negara Hong Kong tu negara yang kita tahu busy, serabut, bustling dan sebagainya kan. Tapi bila masuk airline dia, airline dia macam macam VIP, macam cool kan. And dia punya dalam cabin dia pun macam quite nice. Rating? 8? Saya tak boleh bagi 8 sebab dia tak okay Qatar. Dan dia masih, bagi saya dia masih ada lacking sikit lah beberapa benda compare yang Qatar. Kalau saya bagi 7 lah. Tapi saya sangat suka dia punya keberanian untuk membuang colour dan betul-betul reshape balik dia punya logo lah. 7? Okay, let's go 7. Second best ataupun second favourite lah Emirates. Ini saya pernah naik lah. Tadi Aiman cakap tadi pasal ada bendera Emirates kat situ lah. Dia macam colour Palestine punya bendera tu lah. Dia sebenarnya bendera Palestine tu semua, Jordan ke, warna tu dia adalah bendera revolusi Arab. Betul. So siapa yang tahu sejarah tu dia tahulah kenapa warna tu. Cuma colour tu memanglah dari sudut history dia ada sebab lah kenapa tu. Cuma dari sudut kombinasi pada saya nampak macam tak kena lah. Especially macam Emirates, kalau kita tengok semua benda lain dia pakai colour merah putih tu. Tapi tiba-tiba dekat kapal terbang dia ada bendera Emirates tu. Mungkin ada reason je lah kan. Untuk itu je lah. Yang balik pada kita cakap tadi lah, dia berkaitan dengan negara kan. That's the way yang dia orang akan naikkan negara. Dan yelah, dia tahu it belongs to Emirates lah. Saya rasa Emirates ni one thing yang saya rasa kalau dari dulu pun sampai sekarang orang boleh komen benda yang sangat outstanding, logo dia lah. Logo typography dia pada saya ini strength designer bla-bla Timur Tengah. Hot dia ni saya rasa bukan hot yang typical lah, nasah ke apa semua. Dia very unique, very custom made semua kan. But somehow it works lah, cara susunan semua tu. Dan dia punya font Emirates dalam Roman tu sendiri pun dia kategori
serif lah. Betul. Serif, tapi form macam ni dia bersifat epic ataupun tribal ataupun ethnic. Biasanya dia tajam-tajam sikit ujung dia. Faham. Dia tak blunt ataupun dia tak plain ataupun minimalis macam sans serif. Faham. Dan dia fit dengan Timur Tengah. Dia give macam premium sikit semua. So pada saya logo dengan icon dia tu memang works perfect. Saya nak cakap tadi, sebab saya tengok kata, bagi saya Emirates punya logo one of the best, okay, ataupun bagi saya the best airline punya logo lah. Somehow they fit everything. And saya suka Emirates punya logo ni, kalau I'm perasan, dia ada banyak versi lah, versi. Contoh kalau dia orang sponsor klub-klub bola, dia tak letak Emirates punya Arab calligraphy, dia just tulis Fly Emirates. Itu pun cukup orang tahu itu adalah Emirates because of font lah dia lah. Emirates. So dia ada beberapa identity yang relate balik kepada company tu, branding dia tu. Maksudnya dia punya corporate identity dia tu sangat fleksibel dan strong lah. Betul. Dia dynamic enough untuk fit in dengan macam-macam purpose. Tak semudah mana-mana company, big corporation, dia nak buang salah satu elemen logo dia, orang tahu itu adalah company tu. Contoh Emirates lah, kalau kita letak tu saja kita tahu tu Emirates, kalau kita buang tu saja kita tahu tu Emirates. In fact dia tambah Fly Emirates tu pun adalah satu benda yang unik. Macam Qatar pun sama, cuma bila Qatar punya font tu saya kurang gemar sikit compare dengan Emirates. Bagi saya Emirates very iconic, very nice. Cuma satu je man, macam saya cakap pasal emas-emas tadi kan. Emirates ni macam awal-awal kita tahu dia suka, dia nak bawa pada luxury, itu mungkin orang Dubai punya style kot. Tapi dia punya dalam dia interior saya memang tak minat. Dia punya interior saya tak pernah lah masuk business, tapi saya tahu lah business dia punya kayu-kayu ni macam probably that's the definition of luxury to certain people. Betul. Tapi dia tak modern lah. Maksudnya kalau compare yang Qatar, saya suka, saya orang muda kan, saya suka Qatar punya direction dia memang ke arah it's modern. Yalah, I think betul, saya setuju macam kalau saya pun pergi hotel, saya tak suka sangat hotel yang ada ornament macam marble ni. Kayu-kayu. Saya suka lagi yang modern contemporary. Betul. Macam minimalist. Betul. So satu mungkin kita boleh bincangkan tu taste, tapi in a way the direction juga. Dia direction dan benda tu kind of retro ataupun old style lah pada saya lah. Betul. Saya tak suka Emirates punya flight crew punya uniform lah. Saya rasa colour itu sama dengan colour coklat dia tu macam dia okay, tapi macam doesn't wow sangat. Tak macam Qatar ke. Qatar nampak mahal. Pasal branding semua okay, tapi bila mana dia cerita pasal mungkin interior, cabin punya semua, dia jadi macam dua identity yang tak seragam. Betul, macam off saya. Tengok logo, saya suka logo dekat engine punya bill kan. Memang nice lah. Nampak nice betul. Calligraph ni susah. Arab saya memang tak pandai lah. Saya akan hire orang luar, ataupun kalau klien yang minta ni saya pening sikit. Masalah ni pemahaman saya lah, mungkin Aiman sebab Aiman pernah duduk negara Arab. Masalah orang Arab ni, dia susah nak modernkan tulisan Arab tu. Memang boleh setuju lah. Kalau pergi Saudi pun sekarang ni baru nampak ada banyak kebaikan, lebih-lebih sikit kat Saudi. Dulu memang dia akan pakai time New Romans punya Arab tu. Even macam Qatar tadi kita tengok font dia, font kufi dia macam biasa lah, typical font kufi. Tapi kalau dekat Emirates ni, itu bukan typical yang kita jumpa lah. Kalau dalam big corporation ni, dia orang ada their own font. Dia hire professional typography, create their own font. Itu next level lah kan. And the next thing yang saya suka pasal Emirates ni adalah dia ada iconic box rate tu. Saya setuju Faiz. Saya ingat first time saya naik Emirates, memang saya rasa how beautiful dia punya website dia. The whole process booking tu macam the box tu macam sangat nice lah. Cuba kita anggap Emirates punya logo dekat any dia punya design tak ada box merah tu. Dia mungkin agak mencabar sikit lah untuk stand out. Kelebihan buat box tu adalah di mana dia lebih fleksibel untuk letak logo tu di mana-mana. Betul. So dia tak perlu risau kontras pada gambar, because it's always going to work. You letak mana-mana kecuali background tu merah lah. Cuma satu je saya tak tahu tu airline apa tu, warna biru tu dia special apa, NBA. Itu je kenapa dia buat outline putih. Macam ni saya tahu lah kenapa dia guna outline. Dia sebab dia nak Emirates tu warna merah. Saya rasa tu jadi reason dia. So bila dia masukkan warna merah tu tak kontras dengan biru. They need the outline to make it stand out, tapi dia tak willing untuk sacrifice warna merah tu lah. Dia nak juga warna merah tu. Itu yang sebab. Rating man, saya rasa ni kalau saya bagi 9 lah for Emirates. 9. Okay. 9 kalau dia punya, walaupun tak kena dengan design, but it's part of the journey. Kalau cabin dia punya design kena dengan Emirates punya team, saya bagi 10. Tapi tu je. Satu lagi yang menyebabkan saya rasa saya setuju ni ialah sebab font dia. Kalau lah kata logo Emirates tu dia tulis bukan Emirates dengan font tu, pun orang kata ini macam Emirates. Betul. Definitely people will say that. Etihad. Okay, ni antara contoh yang di mana dia tidak menggunakan langsung dia punya identiti negara. Saya dulu lagi dia suka konsep gold tu. Yalah, bila dulu saya ingatkan dia macam premium, tapi rupanya dia tak premium sangat kan. Dia still full service. Full service. Saya pernah naik Etihad dan it was one of my bad experience lah.
font Etihad ni pada saya dia nice lah. Dia macam ala-ala vibe Emirates jugalah. Tapi Emirates better lah. Cuma pada saya dia style tribal dan dia distinctive. Maksudnya kita guna kat tempat lain pun boleh kenal lah. Boleh kenal. Tapi kaligrafi dia tak berapa start solid. Dia nampak typical, macam typical font lah. Arabic punya style. Beberapa kali saya nampak banyak lah yang ni. Antara research saya buat waktu saya belajar design, junior design dulu, saya suka Etihad punya dekat Eco. Orang Eco belakang tu. Eco kan. Sorry space engineer, kita tak tahu apa term tu. Waktu saya belajar awal design, saya rasa benda yang abstract ni lawa, cantik. Tapi lama-lama saya tengok banyak benda, saya faham benda sebenarnya is not going to work for long time lah. Okay. Dan saya tahu kenapa kebanyakan airline dia dah simplify kan, supaya nampak kemas, cantik, tak nampak ni dah banyak-banyak pattern ni, jadi macam cheapen the looks. Saya tengok implementation dia okay, acceptable, color combination tu okay, tapi dia macam biasa je lah, tak ada. Dia macam abstract ni kalau kita pergi apa Adobe Stock ke apa semua, kita type ni dia for sure kita akan jumpa one of the pattern tu mesti ada lah. Saya rasa kalau dia nak guna abstract, you use something yang ada origin from your culture, then okay. Betul. Dia implement dia punya brochure ke apa benda tu kan. So dia memang style macam tu lah. I mean dulu ni 10 tahun lepas ni kan, bagi saya memang nice lah time tu. Tapi tak tahu kenapa saya tak rasa it's a nice decision lah. Abstract dia tu nampak typical clip art, vector art dekat stock for apa website kan. Dia tak unik lah. Dia tak unik lah. So saya bagi 4 ke 10. Turkish Airlines. Okay, biasa je logo dia pun lebih kurang juga macam Cathay tadi. Nothing special juga bagi saya. Kalau tengok logo pun, saya rasa kalau macam Emirates, dia logo merah dan dia, tulisan pun merah, dia tak guna hitam. Saya rasa logo tu pun dengan font tu sendiri macam terlalu basic lah. Maksudnya basic lah. Basic ni pada saya, you don't use pada logo lah, you use pada other part lah. Tapi Turkish dia poster tak saya lawa. Bagi saya dia ada something lah. Saya always amazed dengan Turkish Airlines punya poster design. Somehow dia ada direction lah. Dia kelebihan pada Turkish Airlines ni, dia punya fotografi dia dan sebagainya. Okay, dia punya agak nice juga dia punya, dia playful juga dia punya airline body punya painting tu. Kalau sangat design dia dia biasa, tapi dia punya kemasan design dia saya suka lah. Dia punya design, dia punya billboard dia Time to Meet Again memang just nice. Saya rasa Faiz, one thing yang mungkin lah, kita tahu airline ni semua adalah big corporate, meaning they have money lah, relatively big money lah kan. Meaning they can engage agency, they can have good design. Tapi saya rasa one thing that always make the brand stand out ialah about idea. Betul. Kita pun agree tengok Turki ni macam tak ada benda ni, tapi kenapa kita ingat dia kadang tu sebab idea dia behind dia punya branding dia tu, dia punya bahan-bahan macam KT, kita tengok video dia punya public safety punya ni kan. So one thing about Turkish Airlines ni, mungkin dia ada kelebihan sebab negara dia memang cantik dengan ikonik semua tu, dan gambar-gambar yang dia guna tak pernah yang tak lawa. Macam Malaysia Airlines tadi ada benda-benda yang kita agak orang kata doubt sikit lah. And then saya tak tahu kenapa kita tak pernah guna, bila tahulah Malaysia Airlines ni untuk kita bawa keluar negara, tapi kenapa kita tak tunjuk macam Turkey kan. Dia akan tunjuk tau cerita pasal Istanbul, dia always ada dia punya ads ni kan, memang akan naikkan budaya dia memang akan naikkan budaya dia. So dalam video dia semua kita rasa aku nak pergi Turki lah dengan airline ni saja. Tapi kalau kita akan banyak Time to Paris. Dia tak tunjuk dia tak tunjuk come to Terengganu baby. Dia tak tunjuk itu lah. Dia akan tunjuk luar negara. Mungkin culture kita suka luar negara, tapi it's a miss lah, because airline ni adalah extension of our tourism punya tools lah. You offer lah stop over in KL, tunjuklah gambar KL ke apa. Tak tahu lah, mungkin kita di Malaysia ke. Saya back tu macam saya sebut kat pasal KT kan. Saya rasa Hong Kong ni macam Penang less pada saya less. Tapi how dia portray Hong Kong tu macam wow, macam nak pergi. Bila pergi menyesal lah. Dia pergi biasa ke, tak ada benda kan. Okay, Turkey bagi saya lebihan ni kat situ lah. Saya rasa saya akan bagi 7 lah. Okay, saya pun nak sebut sama 7. 7 okay, next. Ni antara benda yang saya agak frust lah sebenarnya. Sebab saya belajar design dulu, actually saya cakap Japan ni antara negara yang dia orang suka design dia. Tapi bila saya pergi Jepun, saya tak tahu apa yang dia suka. Sebab somehow Japan Airlines dengan satu lagi PAL kan, one of the logo yang buruk dan tak cantik lah. Japan dengan airline tu macam ada gap besar sangat. Tu satu. Lepas tu saya rasa JAL pada dalam tu macam off, macam buang je lah kan. Zaman sekarang ni dah simplify, banyak pakai icon, especially if you are brand yang dah build over decades, and then
People already know it. Itu masalah yang saya jumpa, jawapan saya sendiri lah bila saya pergi Jepun. Antaranya lah, yang saya baca juga bukan saya punya finding juga, Jepun ni dia susah untuk move on. Dia culture dia terlampau konservatif, sangat konservatif. And yeah, I can see that when I pergi Jepun pun banyak design dia saya surprise. Sebab kita tahu dia negara yang macam modern. Dia modern dia betul lah, elektronik, but dalam design dia agak ke belakang sikit. Dia masih lagi dalam era-era 80-an 90-an. Itu pandangan saya lah. You can see that, I mean dia punya design kan. Logo tu sendiri okey, tak ada masalah, cantik je. Tapi bila letak kat Echo tu saya rasa macam dia selalunya kalau macam airline kan dia ada secondary. Contoh Qatar, okay, dia ada macam swoosh semua kan. Lepas tu kalau Emirates dia ada dia punya iconic font. Malaysia Airlines pun kita ada kita punya bendera ke ataupun sampai ni just tag cukup macam stamp. Alah cukup, tak ada apa, tak ada line, tak ada apa kan. Macam okay, that's it. Inilah contoh yang bagi saya minimalist yang doesn't work. Sometimes minimalist ni tak semua yang akan berjaya. So ini saya boleh bagi 3 setuju. All Nippon Airways. Bos saya tahu ANA ni adalah stand for All Nippon Airways. Masa saya komen lah sebab anak saya ada model ANA. Bila saya tengok anak saya main airline dia, macam kenapa Jepun ni dia tak cantik dia punya airline dia. Logo dia semua actually kan. And saya pernah nampak dekat dia punya ada satu hotel tu dia inspired by ANA. Ada satu bilik tu untuk budak-budak lah. Tema dia ANA. Cantik bilik tu, tapi bila kita akan persoalan lagi, kenapa ANA tak cantik logo dia macam tu lah. So bagi saya tak tahu kenapa Jepun boring nak mampus lah. Itulah man. The logo itself tak menarik. Betul. Font tak menarik. Tak ada apa yang ikonik. Tak ada design kapal terbang pun biasa. Macam Singapore Airlines tadi lah. Macam Colgate Romi lah. Tengok billboard design dia. Betul. Something lah dekat design punya culture dekat Jepun. Tengok design billboard dia kan, memang dengan logo kat situ. Lepas tu ada outline lagi kat ANA tu. Tadi kita pergi apa, Japan Airlines 3. So samalah saya rasa 3. Saya rasa dia lagi teruk lagi. Ada lah Japan tu dia at least saya rasa burung tu cantik lah sikit kan. Betul. Adalah ni 2 macam malas ke logo nampak. Exactly. So saya bagi 2 kan. Qantas. Qantas ni kan. Kenapa dia Qantas Saya tak tahu. Itu memang saya tak jawab To be honest, dia punya airline nothing special. And service tu biasa je. Tapi saya tak sentuh lah pasal benda tu kan. Tapi design implementation dia kan, Australia ni one of the good thing about Australia ni adalah design lah. Sebab tu saya belajar design di Australia pun. Saya setuju Faiz. Kalau tanya saya lah, one thing yang sampai bila-bila pun saya rasa macam gold standard ni ialah Melbourne City punya branding tu. Exactly. Wow, impressive gila. Itu one of. Belum tengok lagi agensi Australia agensi ni. Immigration dia punya visit Australia city dia. I mean the culture itself, the culture design. Maksud you adalah jabatan air ke, you adalah kementerian apa-apa pun, you akan hire a proper agency. In fact, you will hire the top agency pun untuk you design ni punya tu. You boleh nampak SA Network, TNB dia pun macam tu. Memang impress lah. Saya antara benda saya memuaskan hati saya bila saya duduk Australia selama beberapa tahun di sana, memang the design itself banyak saya belajar. I think ada few startup design pun origin dia start from Australia. Betul. Canva is actually orang Australia. Tak sehebat Emirates dan juga tak sehebat Qatar, tapi bagi saya unik lah the way dia letak, dia jadikan tu part of the logo sebenarnya. Dia punya echo lah dia panggil. Maksudnya macam logo macam tadi yang Japan Airlines, dia macam doesn't fit dekat echo tu kan. Betul. Kalau tengok logo Qantas ni somehow dia works lah. Dan kenapa dia buat macam tu, sebab dia nak bagi, kalau dia letak logo kangaroo saja, dia kata ni brand apa kangaroo, tak, dia letak tu seperti this is actually an airline. Logo dia ada macam shadow, bukan shadow, dia macam ada gradient sikit dia main. Nice touch lah. Inilah antara benda macam saya sebut tadi, macam logo KT tu kan, yang benda yang fine, benda yang this is where macam designer know where I can bend the rule. Generally gradient people don't use, tapi kalau lah kata dalam situasi gradient tu macam destroyed ke, ataupun bahagian silver tu macam yalah, mungkin masa proses painting benda tu tak berapa obvious ke, mungkin matahari menyinar lebih kuat ke hari tu kan, if warna kelabu tu jadi warna putih pun, dia still the structure will look the same. Ni kangaroo mana terbang, tapi that's the iconic icon. Dan for me, saya always kata Australia is one of the best. Anyway, Qantas is one of the good one. Bagi saya dia represent, and dia berani untuk gunakan that kind of thing, swoosh tu. How much? Berapa rating? I would say 7. 7. I don't feel excited saya tengok. Okay, that's right. I rasa macam bland, macam Australia ni dia memang a bit corporate sikit. Dia dikemas tapi dia tak playful. I mean
Itu saya tahu pasal Australia lah. I don't feel macam memorable. Macam Bro, kangaroo bro. Macam bias saya. Okay lah, 7 terlampau tinggi mas. saya Saya rasa 6. at least 6. Okay. New Zealand. New Zealand is something yang we can learn about how they use hitam putih lah. Betul. Not saying benda tu always works atau cantik, tapi somehow New Zealand ni kita rasa nice lah hitam putih tu kan. Macam tadi lah, kenapa Australia pakai biru dengan kuning, Australia, New Zealand dia pakai hitam because part of the culture and itself lah. Cuma satu benda yang saya suka, dia ada touch of purple sikit kat situ. Touch of purpose, okay. Nice. Saya rasa dia nice. Logo biasa. That's how macam brand dia Spice up sikit lah. dia spice up, dia stick to all black tu as dia punya main people ni, tapi kadang-kadang dia add some spice kan. Dia Spice macam sikit. dia macam Throw sikit lah. and they done just right lah, just nice lah. Tapi logo, to be honest, the whole thing is nothing special lah kan. Betul. New Zealand. Mungkin dia pun tak fokus on that sangat. Hitam putih ni dia memanglah nampak sangat luar daripada kebiasaan. Dia semua merah, biru, orange ke apa kan, tapi dia tak stand out daripada environment. Ya, Kan, itu challenge dia lah. Betul, letak orange sikit. Purple sikit tadi. Dia mungkin hitam putih tu pada bahan-bahan printed ke apa, billboard iklan mungkin nampak ni kan, tapi bila kalau kau terbang warna merah dekat gambar, nampak lah merah. Betul. Wow kan. Dan dia cabaran dia bila mana tengok dia punya billboard, dia punya ads dia kan, dia nothing, dia tak ada apa dia nak offer lah, because base colour dia dah hitam. So the best they can do is just put white logo lah kan. So dia tak ada colour yang dia boleh play sikit. Tak ada lah. accent. Ya, macam accent macam billboard tu kan. Dia tak ada just hitam putih. So macam Iman cakap betul lah, dia tak ada benda yang dia nak offer. Yang ni saya bagi 4 je kot. Okay, saya setuju lah. Setuju 4 Okay.